Baya brok, norok bo amai kabangma illusion nog no nogoi man kana. Ba tinang norok no amai illusion nog no funogan uze norok abarok no bilipanusi engyang nai. Jabo kubai da amahai na amahaya rok hinai. Aboni bagai aneo video no paithak zorake nai tongdi. Ta no channel o ketalangai tongkangke channel no bu subscribe khlairi di. Number 10 o illusion no norok kahamke nai di. O illusion ni menghingke the following eye illusion. O video o norok bu nugui numan kana illusion camera na follow khlai naisegei tongmani nung je side dige o thangu ayang diginu nono naisegei tongoi tongmani. Number 9 o illusion no bu norok nai di. Omo kaisa normal ke drawing khlai jaksi but tabok hingke norok magic no bu nai fidi. Jefra drawing ni shakatei transparent ni sit no telang kangke abono ama haike nukja guze abo animate si engai tongma haike. Omo kaisa belanu interesting illusion si. Number 8 omo hinke teibu interesting illusion si baya brok. O yes no norok kaham ke naisegi tong di baya brok. Cameraman aste aste ke shaidi go thang kangke o yes no bu norok aste aste ke nuwo ke nugoi painai. No kana bele baya brok omo busuk interesting omo no ama haike design khlaijak je nung bono guri nai tongkangke yes ni nuwo tei nuni yes oke nugoi tong nai. Number 7 tabok hingke norok omono bahai ke nugoi tong tolawo comment khlaisa di. Omono kaisa just normal printing ke nugoi tongo hayade but tabok hingke norok side ke nai fidi side ni ke nai kangke nung omono kaisa kokoi kesi nugoi pai pinai. O illusion no ashik amai kesi design khlaijak. Number 6 o picture o norok je barno nugoi tongo boni baisa side dige o hinge white ke nukjagu te baisa side dige o hinge kisa dark ke nukjagu but jeng boni background no noroi rekhangke iko naidi omo aikesi nukjak nai. Omo actually kaisa same color ni bar si abono jeng background ni light ni bagaisi different color ke nugoi tongo. Number 5 o picture ni kasaro norok kaham ke nai dong di almost 15 second joraro concentrate ke nai dong di. Nang asta aste ke a picture no gamajagai tong nai but nang mukserok bukangkele abo hainu 5 fi nai. No kana bele baya brok omo busuk interesting. Number 4 o image ni center o norok 10 to 20 second jora kaham ke nai sigei tong di nang ama ke nuk nai je arung no oro jagao riyogei tong mani. No kana bile baya brok rung no riyogei tong mani. Number 3 o picture no nang 10 to 50 second jora kaham ke nai tong di. Omono kaisa wifi ke lilagei tong mani nuk nai. Teni ni bokrono lilagroi nai kebo ama ikeno nuk jak nai. Number 2 omo hinke tini ni joton se amazing illusion ni bisingo kaisa illusion. O cube ni illusion no norok kaham ke nai sikti. O cube ni bising ni 5 no glass ni bagai ama ke nukja guje omo kaisa infinite si mane naisi nai hor pai maya haike. Number 1 omo hinke joton se last ni illusion. O illusion ni center of norok 30 second jora kaham ke nai sigei tong di. Teng jepro norok no shau apro hinke nang nini gana gindiwo nai di. Let's start. Tabok hinke nini gana gindiwo nai sidi. Te norok tamo noka abonu utolawo comment klaisa di.
Hambai bebrok no o video no paithak jaranai tongmani bage norok o illusion ni bisingo bu illusion no jotoni se kaham nangjaka abono bu tola comment klaisa di norok no belai belai keno hambai.